Jingbatay, Jong Michael Curtis, Wayne Political Scientist, Ubabatay Shapanga Jingmot Jong Politics. Wang Kumno, the scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. The purpose for which it is used, the manner in which decisions are made, the factors that influence the making of the decision, and the context in which decisions take place. Kata kadai jingmot jong ka politics, kamot ka politics, kamdei bengi klan tanya ke sarkar, lani mensyunya election, lani ya kata ka jingman jong ka sarkar, lani ka jela, negadei shapan ka jing sandur ya kata ka bor, kumno yo ya kata ka bor, kumno sandur ya kata ka bor. Balai don kamban sandur ya kata ka bor, bat kumno man pentri kam ya kata ka bor. Kiai kita ki makulong, yang kata ka bor pakanon rai ki policy, lani ki program ki prepare, lani kita ki factors ki influence, lani ki penong ya ka sarkar pakan shim, yang ni ki rai kumangi kata ka de ka politics ka bamangi ki nongelam jong ka voice of the people party ni snotho. Hangi ke politics kam dari tang mensiang election. Oh, bapli kini ki minister jui ke politics kadai bet tang banile election. Wei belami ki sen putai ban pelong cilang. Oh, lale politics. Snowsnake, bakin snowtu. Hana banile politics ya kini kaji ki lompong deng. Layak ki yau lompong deng namarban ya kan bas nagamta ke MP. Lada kalong kumta lan ong ipi mlong syuk menta bangin pinyang kandidat nomor 2 samla ban siudor nonglang ringkat baka kenun tu kila job dia ke sarkar hagidei bakani ke GP tadalong kumta tingi ni hapwen no pi keteng bat stem nomor mlong syuk kanile umadile no ban siudor lalong MP no mu kini ki jingalam ki jingkren bi ko ki patba bat ni khlem shim kabu lani hijack kumbong utau sama nonglam nagaseng congress baka voice of the people party ka hijack lani kalarong to juborno ya kani ka buram ka baga GTF ka green tech foundation ka revenue am ko ki patba inongilam ka voice of the people party kidani ka jingkit khlieh haba gini ki sama kinami ban syakran bantar dengan bentuk no itu ke projek lompong neng bamni bentak ke sarkar kampatiau laiski sauski kini ki samla kila kemtlat ndan nang pek ndan nang klik nongalam jaga voice of the people party kim hun kemensim ban pekai yiki samla bakin syuyap kumtu lani ki bikin jinja ni let ban amen ki Bani laju ban pelat yaki nagano kano kajingma kabak ban tak ya kajingem ke jongki ban latip baladam dei bagami pertai ke voice of the people party baladai amdai bangi penbarai ke jiki nganget kandan ke jinja ke sniu yaki ki samla Hato kita kibaong baka voice of the people party kale politics pihun balayut di sama kibala kucing matriang bandung pedang kiniap na nakwaban kli jingkli ya kita gue pati seng pepei kiba keno ini hato pihun kemensim bala gini layut di sama kibala mik syakmat ban lan yala ke jong ke jingem ban raikop hado baka sarkar kan wengi lompon ngai kihon bagan syuyak mo the voice of the people party kamun kami syakmat namar ka takadaw ban yarap gini sama ban pelajigi nagani juma hamat yang jingem ke jongki ko kipat ba